Whakaalawhalai atu hanei hado tolo do walatala tutupu ke lata ia mo e poulihi po nei. Whakamua kua tō hifo e numela he to tangata he motu ne kua pikisia ke ko visi hong fulmahewa mai he hong fulmatulu e whaitapu e kua male ki he walu he mama he ahoi neafi. Toko lima i alau tolu nei kua malolo mai ke e alau tolu ki he hu mai ki whafo he tau puipuianga si pihia foki mo e alau tolu a tau close contacts. Kua whakailoa foki he whakatuwhano tō kamata whakahoko e tau huki puipui lango matai booster ke uaki. Tō whakahoko ai ke he lotonga he mahina nei ha se petema. Hanei a Saraya Mangawa o me do walatala ia. Pehe mai ki pule he whahe malolo sino li lifu sauni tonga tule ke he tau whakailoanga whakatuwhano ko mole tō mai ke huki puipui lang matai ke waaki nei ke lang matai lahi atu alau tolu ka masi ke lea lahi tau malolo sino mai he ngangao ko visi hong fulmahiwa mo lau tolu ne maua whakahiko e huki puipui ke he one mahina ko mole. Puto i alau tolu he tau atu tau limunga furu ki lunga mo e tau tangatanga hua he whahe malolo sino. Mai he wholinga pepa he ango tokolunga Niue ko whakailoa he aho tapu ko mole ko mawhale whakaholoanga sivianga ko visi halau tolu he aonga ne whakahoko he whahe tapu ko mole. Pese ni he na kai katoa se tau whanau he tau se tau sivianga na kai whai he tau whanau me tau whai aonga ko maua he ngangao ko visi mai he tau sivianga nei ne whakahoko mai aonga he whahe tapu ko mole. Kua liu tua i e tau whanau ke whakako ke tau aonga he whahe tapu nei. Kua whakamanatua atu ke tau whanau ke tu e tau pā ihu me ngutu no whuikaina ka ngangao me na kai malolo hawa sino. Tumawa ngaini e motu ke papahi ongo whakawholanu ango. Katoa i whitunga whulumatole tau tangata kua pikisia he ngangao mai he mahina hamasi he tau nei. Mai alo tolu nei ongo whulumalia me tau tangata kua malolo tuai me na kai moa he ngangao. Whakatumau ke muitua ke he kupanga hila ko visi hong fulmahiwa he motu ke lata mai tau whakailoanga laulahi. Ne kamata he ua whahitaupu e kua mole e tau whakaholoanga he whakatuwhono ke liu ono ke whakahui e mata whakatuwhono immigration he motu. Kua whakatutālai mo e takitaki he ofisa mai tau tangata o atu mo e mai ke he motu ko Kim Reivaha he maama he ao nei hangawia ke tau amana kianga ke whakahui e mata whakatuwhono nei. Ni hahoko mai pauaki e tau pulotu mai he ofisa Pacific Immigration Development Community PIDC mai he motu ko Samoa ke lango matai ke tau whakatutalanga mo e tau whahinga hoa whakatuwhono, tau hukui mai he tau whahinga hoa whakatuwhono, tau mtakau takitaki maanga, ko tau i ke pule mo lau tolu kua wina ke tau whakatutalanga. Mai ke BCN News ke whakatutala mo i takitaki ofisa mai tau tangata o atu mo i mai ki he motu ko Kim Reivaha. Ko e ngahua nei, ei ko e ngahua fōu e ono noanga ke hiki po ke liu kise ke tau mata whakatuwhono ne kua lewekia ki e tau whakawanga he whahinga hua. Hakamuna kua ono whakamua he tau kua moale tutupu e ngangau. Si nā kai whakahoko ka moia ha kua haia e tau whakawanga ma fisi he whahinga hua. Si hoko whuki moia ka hake mga kua lata tonu ai ke tau se e whakau kua hoko mai e ngangau koviti ke he lalolangi. Si tauwhi he ngahua ia ka kai e hoko mai ke he taupe kua moale. Anu kua mai ke tua e tau tangata ka ke liu whoki ke ofano. Si mai ke ai ngahua nei ke liu ki mai ke whakamui mai ke liu kise ke he tau matawhutwhono ne liwe kia ki e whakaholoanga he tau ngahua e ofisa e tau tangata o mai ne liwe ki he tau whenonga o mai tau whenonga mai ke mutu. Pea whoki a ia koe whalu he tau mata kupu ko langona tu mau mo e mahuinga ke tau whakatutalanga hangau ia ke tau tangata leweki koe tau sponsors. Tahe mana tu ne ne hake mai tu mau ke tau whakatutalanga ha mautulu ko e koloturu ne leweki ke he tau tangata ne whenonga mai sponsorship. Ai lahi e whakatutalanga he mata kupu nei he mautulu tau whakatutalanga. Si onono pehe mai e tau pulotu ke he mata whakatuwhono tuai. Hai ai ke he mata whakatuwhono e tau talahauanga ke he tuanga ia. Ke lata mai tau tangata ni liweki alau tulu kata mai. Kai tahe mena hai au sini ki loto he tahe e patanga. Kai pehe mai e tau pulotu ko lata ke vehe. Ke he vehe ke he tuanga koe ke e liweki tangata ke ta mai whakamanga whaoa. Ke he liweki tangata ka eke ko ta mai ke whakangahua, ke he pisinisi, o ke whakatuwhono, ke he mua ia e liweki tangata mai ka ke ta mai
hamna tolu lai veheanga tamai hakoe e hoa haya so koe ono anga ia he do bruto ke pihe linga lata he hiki ke vevehe tolu e tuanga ia so ke tahamena foki ne moa mai ne puna hake mai he do whakatutalanga ia ha ke ta mai tangata ke mutunai hamna he hamna pia kai e lahi whakatuta e wharu he tu whakatutalanga ko hake mai e talahuanga ke no nofo ke mana fi hakamna haya I loto fo ke to mata fut fono e pui anga kai ke ko hau e tangata hi mutu ke ta mai ko lata fo ki ni tangata ia ke fai kaina hanga mita ke nofo ia aya siku pihia e talahuanga e kisianga ka motul he o tu e whakatutala mo e longa tuta te tangata mo tu te nga hua tunga ia whakatai pe akata mai whai ka he whahinga hua e tangata tunga ka kumna whata lahi ni ke ta mai ha koe he mdakau puringa hua ta mena di mai ka ke mana tu ki ai na kai koe hauni ia ke nga hua ka koe hai whe mena ko hanga mitaki ke nofo ia Koe whahitapu kua Māle ni whakakisi whoki he palimia haana tau manatu ke tau whakatutalaanga mo I ki Pūleha New Zealand lilifu ko na Niue mahuta mo haana matakau hanga o ia ke he whalua tau tonuhia he tau tangata New Zealand kua nā kai holota tai mo e tau tonuhia he tau tangata Niue ka watu ke he motu ko New Zealand. Ko lau tōlu tau tangata New Zealand koe whakatali ke hongofulu e tau ke maua e tuanga koe tangata nofo mau permanent resident ka homai ki Niue ka manako ke no nofu ki Niue. Pehe palimia ko lata foki ke ono ki tau whanga mena penei ke ka whakahui e mata whakatuwhono. Koe whaloa mena nei ke whakatutala ki ai ono atu ki mua ke he whehanga ianga aha Niue mo New Zealand. Ko amana ki e tau pulotu he matakau PIDC ke whakawhano mai e hokotaki mai he tau whakatutalanga ki a ia lilifu I ki pule mo e whahinga hua he tau mga hui mua. Manako ke tuko atu foki te whakaue he mga honei ki amtoro tu taki nga hua mo tu runga hua ke he tau whahinga hua sipihia foki ni hamna hoke wina ke wina atu ke he tau taki manga mo tau eke pule lilifu eke pule motu ke hoko mai ke tau se tau whakatutalanga ia ha koe tau whakatutalanga manako ke kumi ke loa mai he tau tangata po ke hengoa halau tūru tau ononoanga ke he tau hiki anga nei po ke manako halau tūru ke tau mana whewhe ki hiki po ke tau mana whewhe ke whakamama whakalaulohi angi ki halau tūru si pihia e lahi he whakau kai ai whamole tō kue mga aho ka hamine tuku mai ai ka koe e pihia e lari ki mawhisi he whekau he mga aho ne tau se ai ha koe tau mga aho ni ai ne kua mai ke he ofisa ia he PIDC ke hohoko mai ke tau se tau langamata ia ni whawhakingo e kau ngā koe tau public consultations. Tala hau mai a Kim Ray Vaha kua lata tonu foki ke liu ono ki he tau matawhakatuwhono nei, ha koe tau waha kua hoko ki ai, mo e tau hiki-hikianga kua kisia ke he lalolangi, mo e tau tangata motu kehene kua ovi koai, ke kumi he tau ngahua ke he whalua motu, nā kai kehe mai mo Niue. Hiki moli te e lalolangi, se itunga e ka hamuia kotokolonga te tu tangata ni o ke tahamotu mo e tahamotu ke kumi ngahua. O ke o ke teu singa hua. Si tunga na tolu. Ai ke ha tolu mo tau motu tunga New Zealand ni mena ne toko fiha e tau tangata ke tau se tunga hua. Na kai ni ko toko fiha tangata e hakam ko tunga tau motu ko ka New Zealand ni mena na longa tangata. Kai fiha e tangata ke tau se e tunga hua. So ke tuanga pihia fo ke ha tolu ka ini we nei. Ai to longa e tau tangata ke tau se e tunga hua ha tolu he motu. Nei loa he whae he tau puka Māle ke tau kumikumianga he whae malolo seno e tau huhu he tau ofisa mo e tau tuaha koe nā kai whakamōli he whalua tau tangata pāsese halau tūlua tau tuhi ole ke o mai ki Niue tunga e tohi ni whakahingo ai koe fit to fly kua whakailoa ai he takitaki ulu whakatonu he whae malolo seno ko Gayleen Tasmania e tau tuaha nei puna mai ha koe tau kumikumianga ke tau tangata toko lima whakamua ni maua ai ki hinga ngao he ua whae tapu e kua Māle. Hanei a Saraya Mangaoa me do walatala ia.
Koe tohi fit to fly nei ko mai ke he tangata whenonga ke na koe tausi tau sivianga PCR ko visi pre-departure me tau sivianga ke motu ki lalo hifo he tau hata ki anga he whahi maloro sino me whakatiwhono. Taha he tau whakateitau ka na koe talahau me whakapuke whakamoli e tohi nei mai ke paisese ke talahau ke he hana i ke kafu i New Zealand kua maua alau tolu e ngangau ko visi ke hongflumataha ke uafluma vau le tau aho kua mole. Kai na kai sivi alo tolu me moa ke ngangau a si whakata alo tolu ke moa travel pass mo na kai tau se sivi pre-departure PCR whangfulma vole tau tula ato whenonga. Si ka hoko mai ke he motu kua whamahao alo tolu mai he tau sivianga PCR. Koe tupe whahe malolo sieno kai ke na kai whamoli tau pasese to mai ke he moko ko visi ke hu mai ke he motu ha kua na kai sivi e pasese nei. Pehe mai palimia Lilifu Dalton tangelangi ke BCN News ka whamanatu atu ke tau pasese ka whenonga mai ke he motu, ka na kai whamoli alo tolu ke tau tohi whenonga penei, to mamawhe tau whakahala ka lauia i hakua holia e tau whakatiwhono he whahe malolo sino. Koe tau whakaholoanga ke whakafou e tau puhala tū mai whalu anga hua whoki ne whakahingoa ai ke koe whakaholoanga Niue Road Rehabilitation Project. Kua mana ki ai ke kamata he mahina ha pilila he tau kahau. Koe tau ngahua nei ne kua whakatupe ai he whakatuwhono he kautū ko saina. Moe kua lata ke whakatoka ai me kamata ngahua he ua tau e kua malika kua whakamauki mai ha koe ngangau ko visi hongfulu mahiva. Kua whakamoli mai he palimia e whaitau kua mali tō hohoko mai e tō tangata ngahua ke he motu ke kamata ngahua he mahina ha pilila. Kua whakamautu e ke kamata a pilila he taufu. E matangahua lahi ne ha tau tolu. Mo e whauru whoki ni koe ingoa e tuki sianga e tau whahina hua e tau iki pore. Ke lata e mo e lamata ianga. Ke whauru tau tolu ta mene ono whakalulahi gai. Ko e kautaha China Railway Group e mtakau ngahua kua manaki ke hohoko mai ki tausi e tau puhala tū he whahe lalo he motu. Ilo ai he tau ngāho kua male koe whakaholoanga nei, tō whakafōu ai mo e tā sila whangfuluma ono po ini taha e kilomita he tau puhala tū. Tō whakatū fōki taha se o tōlu mwhuluma whai tau Mōli street lights, mo e whakatū hake ua e kilomita he tau pā safety barriers. Tō whakafōu fōki po e tālanga i tau footpaths ua po ini 5 kilomita mai he malewa kalele ke hoko hifu ki loto alofi mo e whakatū hake fōki hivu mwhuluma ua i tau whakamailonga signs. Mo e tālanga fōki e whalua tau speed bumps ki he tau loto maanga. Kua whitāni i whalu he tau koloa awhi mamafa he hoko mai ki he motu he ua tau kua male ke kai whakatali ngaia ki he tau ngāho ke kamata i tau ngahua nei. Pehe palimia ko whiawhia lahi ia ha ko talia ke he tau whakaholoanga nei ke he tau whakatutalanga mo hikui he kautua saina ko Lilifu ko Ambassador Wang Xiaolong he tau whahitau kua male ni whenonga mai ia ki he motu. Ko amana ki ai ke whai hikianga ke he tau aho ka lele mai ai wakalele he motu o New Zealand ka mata ai he aho wha he mahina Novema to lele mai e wakalele he tau aho whaiumu ke hoko mai ki Niue he tau aho whalaile. Tō whakaholoanga fōu nei, ka mate hao whae mahina Novema ke hoko atui ki he tau mahina ha masi he tau ka hau. Kua whai whakatoka anga fōu fōki ne whahingoa ai koe automated check-in system ni kua whakangahua ai e New Zealand ki he male wakalele, ka mata ai he wakalele he maam he ahu neafi ki tō whakaholoanga fōu nei. He kautaha e New Zealand kua whakangahua ai ke lata mō Niue. Toka mate tau hikianga nei he aho whai a Novema ke hoko atu ke he mahina hamasi he tau fōu. Ke he māma he aho i niawhi kua mai ke Air New Zealand ke whakangahua tau puhala automated check-in ke he male wakalele he motu. Toko tōle tau whisanga hua ha Air New Zealand ne whenonga mai ke he motu he whahi tau kua male ke whakatu e tau teke nolo fōu nei me whakaako e tau tangatanga hua Air New Zealand i Niue ke whakangahua e automated check-in system. Koe tauli mai he kamata lele mai e Air New Zealand ki Niue he tau uawhi mai wha na kaila whai automated check-in a Niue. Kai kua mai ke tua e motu ke kamata whakangahua e tau puhala fōu nei he kamata mai i ni awhi. Koe mena ia koe tau pasese ka watu i Niue ki Okalana kua mai ke lau tolu ke whakaonga e tau e-gate ke he male wakalele i Okalana. Ke whakaosea ki hatau tōla tau wala tāla tutupu ki lata mai pōnei, ke au whaiu me whahitau pui kua mole, ne whakahoko ai e taha whio si pote softball, ke he male aongana i Paliasi, koe tau matakau ne whetoko ai ke he whiua nei, in whahingoa ko bombers mo e matakau heavy hitters.
Toka ni e whikau he aho ke matakau Bombers. Anei a Soraya Mangawa mo e tau walatala ia. Ke he whewa softball kwa mole koutu e mtakau Bombers ke he tolong fluma tole tawala ke he whang fluma wha ke mtakau heavy hitters. Pehe mai a Julie Faitala taha he tautakitau ke mtakau ngahua he sipote softball he motu ke he tau wholinga pepa he whahitap kwa mole tola he makaukau e tau pele he tau mtakau Niue ke he whewa kwa mole. Lahi hana tau manatu whakaue ke he mtakau ngahua tau tangata lang matai me tau tangata sipote he aho kwa maike ke asiha ke whewa sipote softball ke he motu he whahitap kwa mole. Amana kia ia ke kisia whakalaula he whewa softball kua whakatumau ki Niue mai anu iha. Tō taha e mitaki ke liu ke kisia foki e tau whewa softball kua whakahoko e ke he motu. Whakaue atu ke he tau ata ia ni poke ai e Julie Faitala. Pihia a tau tolo da walatala tu tupu ke lata ia mo e pōlia pōnei. Amana ki mai ke he pō tuloto ke lata ia mo tau walatala whakapiritania mo Soraya Mangawa. Ka tuku atu tau ui whakamrina ke a whiawhi. Monui ne pō, nona wha.